Kardom Karbing Long Life kelang ratum doan pininiltum Karbing Long Life team pen normat ke nilitum difurong so pi along kacethang klong labang so Kasa Stadium long sido Kasa pulo te iltum kado ite chini lo Karbing Long Sports Association penangan ningkan dolo da Karbing Long Sports Association establish bangke lapen labang so stadium abang nili paklang ponitung labang so stadium 2018 ningkan se kelong lo lapen la so stadium long det pen penang an sports athletics tumhan penangan kirung pon lapen kapre kadim long ans tame isi promo pon long lo stu la player tumhan isi asitin fil long tame dakpen develop pon long lo lake Kasa Stadium nang doko ka joini lo lapen Kasa Stadium abangke more than 9,000 spectator capacity do more than 9,000 lapen along le mangi 10.1 something do labang so along le mangi total sitame non ke kisiman track abangke international track abangke non marke unelang sitame track abangke selam lo non mangi ladake 1 2 3 4 5 track ange dak selam lo sitame international level ange unelang sitame la Kasa stadium aputhak mate labang so Kasa complex lagi niti ayok pensi la so scheme pensi Kasa Stadium mangi cengpolo lapen la so Kasa Stadium koson si maintain ma alang itu maningkan wang non isilam non hala nili pikar karjab lahai electric pole ke nang lima thano electric post ke ko an mega one ne alive ke paturji ajo day night match lo boleh ko an alive si capacity nang jima lahai bill ko son se alang litum maintain ma lapen lang pen cenglok me pen cenglok lapen staff atum ko son se maintain ma ang ton pen alam litum pini ke chini base litum Karbing Long live pen litum dagna humri lo lapen pini mage non make la nil phi mage school league tournament dak bipon momlo non marke audience atum kape school ben kewang amena atim aphan cheering up lo hang jon pin lo ne daning arong pi lo lahalo Kasa Stadium maja kong de lahalo risoi jang man kang thru pon sportsman man kang thru pon ladak pensi pen nang an athletics tu man paman lo sports person paman lo la se Kasa Stadium puthak ang ton pen alam ala pen ladak ko PPC facilities doma office room ben chenglok conference hall ben chenglok la pen players atum dressing room ben chenglok medical assistant ben chenglok ang ton pen alam elitum chini ji phase elitum non nili fikar jab abangke alang li akai ke sports phansi alang like 80% ki chipide ratenglo non happen galilo nilitum niliseme parisohut alang li phanche tong nulo alang li hasubel football batupik nilitum pathura peratenglo kalitang joni tumpen lapen manik be punon mongol be punon omor tum punon lapen kalitang ala terang sangho punon penangan atum non ramlal punon penangan atum ke nilitum dag pirse pen avelo sitame non alang li same alang li tek aning hang pick sports apita aning hang pick apo ajoni si Kasa phansi alang li ke 80% alive ke chipide lo alang li ke ha penangan ningkan belo lada ke cepaduk do non make alang li ke football secretary lo ala pen alang li football secretary de mandet pen penangan risoi jang tumhan solo tim punon shopping so tim punon penangan all asam punon nodi sang same alang li ponlong lo la pen alang li ke cepadu jone non Kasa Stadium sitame mate Kasa Sports Complex sitame penangan isi kaching thur son thek polong lo alang itum son dedicated wholeheartedly sportsmanship labang so quality ke doko pohot jone alang li professional pika jone pini alang li career mangke alang li tamesen lo okta alang li apran same me fun lo healthy lo alang lifestyle da angke sports person smart man dak alang li along is example ser posi alang li long non mangke alang li atengsi nang manu lo pasi alang li penle penangan alam li tum cingki jethan badun Kardom aprang sinaliphan pini niltum Karbing Long Life hana porn chipilun thekpot Kardom Karbing Long Life chorolo nang litum dak Kasa Stadium lo an kewang pon Kardom ante la Kasa Stadium koson sinalitum maintain lo labang so mane ani wang athima keter care pen chenglok sports isi program jong se deng lo pulude sports event man la so program deng lo pulude la so phi penan keter care doji la pen la electric bill pen chenglok la building ke maintain koson sinalitum maintain lo Kasa pen ke lalo first of all so penilo la stadium ge nilitum 2018 ben long lok pe ladak pen nilitum employee ta dopon lo bang truck ne do dak Kasa long awar sakuri awar sai same nang claim dundo latuman nong na masap bet stami ke thik pondo
lasi la koson si la so nong nam la so Kasa Stadium maintenance pusinali nakaju lasi dak Kasa Stadium long la interior ke arlo lo antala outside juntu philara rai hapu toara kepang no thuna ke nilitum kulada dokan samedo lapu arai ke kep ne do engge ha lapu hambi ladak ta restaurant kam hotel do engge hala nitum ko an malas Kasa Stadium lo akung ge do an la commercial ke alang litum manli pustame nang enik bom lo antum la son tie up agreement ke chitok do la sorting mensi ko an man nilitum la dokan bang hui bang ke nilitum council pensi tie up alang litum hansi pene quotation stame tender pustame alang council pahin ben CPP pada mama la business choklem no ni dukan atum alang litum si quotation mane tender stame chojok dun si alang tum hansi ako la son upload PP la so upload ke chithi dun juntu la quotation adam agreement hoy ko ani fixed deposit council phan pi nei pa poisa alang tum han PC la so poisa bang si mo council tum si ajara kam ni tum maintenance dorma pi bustame field pe ne repairing bustame council a true ben se ako return bang bang lalo ante nangli designation mate nangli bang ko pilo dake claim no nangji ke nili tunge la daglo la football la field especially nili ge daga Kasa football la secretary ar pusi en bompot nili ge la football la ground maintenance la hai la ke natural bab kali dead pot tough ground pot like every 5 match no let every 3 match nili tumi sia brushing kuriri la support la tanam dodo la ta expert atum nei jon la feel la brushing hui ke kurita leveling ke kuriri huita ante nangli ke ko solo la dake cikluwang am bainong hisab ma awe nili tunge totally kwan mala kasalong kami claim tuman ge nili tunge la secretary pu pencheng long la ko sectional secretary tum ta dolang sob angton me nili tunge voluntary ake joy pen apor chipi nahi ako enong nam dawe nili tunge ekdam pura ining ge hang ekdam voluntary pen si ke claim ini kasalong member bangkon doji nili tum total members 25 nedo ar pungke la son men si bang bom president lo senior vice president secretary assistant secretary engke bad baki la treasurer do po engke office secretary engke bad baki ke ko an mala khela event ge do da kasalong an football athletics basketball swimming usame la son se ko chithak mon krai po engke members pudo executive members alang tum around 10 ne do la son ante la angtan jong se tournament sub junior punon senior punon jong si kapre state out of state polote kosolo la so o sumar dhan team matum koson ke manage lo mane dak nitum dak trial ge do alam hai nitum mane all sub association around non ke 15 le ho sub association karbeng Kasa under ta alang tum long best also pustame bangpho pustame dak kem mang hang ho trial selection at least 3-4 days tame dopo dak pensi ingkrung ing sai sia ko ladak ami mucho da son thongkep abak also bi ponsi ako dak residential samenili tum kem do po than po ako ingkrung tu pa me po bang koi lagi inter district dam tu ante la so la tum financial ko son la tum han ke pon la financially ke la lo mopen apot ko an mala bank ni tum la account do la hai chi check po acha la so tournament ke dam ko ana distance ma ke dam ke bang pen la dak kem ge do la so khorcha bang nili tum jungjung suppose football secretary ya hian pen suppose football khela dai mate nili tum si estimate cheklem po je la ana kem ge do la ano somar an ke cho ke do medical pusame ke dam ke bang pusame nili tum proposal isia budget pipo engge house dong jodi approve pote engge la sorting machine tum khela barbar ante la kasalong football do cricket do ason dopik sports along polote ko ana vibhag tong ke dulo ili tum kasalong nali tum che maintain pon ke
Cimen tin ada ting lo non angko ke anu tin da arpu doreb lo mane kalender chomar lo mate mane January ke la sidoi February ke March mane lingkan gang tim pot an ke chedoreb lo kalender la sorting men sikisiman ke planning kori chok out po hingga nili tungge Assam Olympic pen stame la tumpen kalender pachim lai nang po Lason lah ni tumge suppose Assam Football Association pen alang tumda kalender sido la sorting men sin tumda ko football ni tum kasa la so football stame la son se artu cheklem rep lo anu tinda ada kopi feel bang lo kavi ke non jasa men hockey pi ne ke teklong leader aprange nilitum east west kasa je thak thengko ge nilitum totally prepare ke hockey suppose mo penang li pubo hockey ge nilitum totally boy thalang so si proper base ke choma mane hockey ge headquarter lo suppose boy thalang so poya the mane ho dak pen nilitum national ke patu tang player da dopik lo hoda kisimane sakuri abar side long tum do lo hoda ama non bang east west se thak tu lo properly hockey ba non nilitum planning kuri bom la plot da hoi lang bom awa angkang da thitan ni hockey ta around almost football ground nothing lo la tum ta la bichet stame ni tum la support ke non sia ko planning en bom la hockey hoi pot bang chingwai pon pon le meeting lo ada combine men nong dam mana tu nilitum combine na ting lo non angko ge nitum ge hockey ge most probably den arong pu den dagat le den dagat bon most probably den dagat atuma hala pu sia base ke homar tar mane hockey ge example ge apu pen hockey player to ma ko non ang klang mi owi gi mitum player nang klang thulo hockey ta ante litum da complex arlo ko pipi facilities doma lale litum langpon la nang li nang thanu ni big boss tumadin big guns to non nilitum kedo bangke lake complex arlo lo mate kasa stadium la so kiki mahem la bangso arlo sidulo la so arlo bangke office ko pipi office sidoma la litum angton pen puingti sahona pathanu ni na la bangke la bang nilitum make hai Dr. Tuliram Ronghang CM kam nitum kasa mai pu arum lo online na Nilikar binglong live kelang teman pacini poning cung penangan ningkan pen lo Dr. Tuliram Rohang CM Karbinglong Thomas Council alang li sports ana running hang piga jori ajoine se Assam long dalang li portfolio ne India long ne kopi ne penelo alang working president lo penelo Assam Olympic long talong ke la penelo talo badminton long talo sar se pene as a working president deng bo lalo lagay litu makai pani si nong meke va nason lo Dr. Turiam Rohang CM si alang li ada Assam Olympic long stame working president pulo lasi lason nak si arpu ke long dun hini yang deng alang li long dun lo lasi kasap en kacera ba join lo lapen alang li sports pan sports culture puta ke matha ardi ki chipi join si pini litum han nong me wan pilo lasi alang li office nil tum lut iglo na te alang li nong pak la hello dak Karbinglong Sports Association along Maipu kaching hon lo ilituma sar lo Dr. Turiam Rohang CM Karbinglong Thomas Council alang lisi dak bangke presiden na Maipu lo lapen la trophy lama putang nali nang tanun tha CM Gold Cup a trophy lo yo CM Gold Cup trophy lage original lo tar mane original mane खेला replika mang si same lo है antara mama CM Gold Cup के है replika mang lo dun plastic lo la bang original mang la share tam sa upaju dun ba share lo gold la एकदम penny pen के order lo lage pine kanghu de ji ave nilitum la sita share kali lage lalo la sinili masapo dak than lang Karbinglong Sports Association Kasa Stadium Difulo affiliated to under Assam Olympic Association email bangai kasa karbianglong gmail.com lo lapen serial number mate mepu keman up to 1958 pen 1960 an bangke chukidam tang 1707 1958 aningkan si Karlitang P. Das Gupta si mepu man chenglo Karbinglong Sports Association long la sopi ke adun thu bang thu nang lage Karlitang Sorot Dolaga Pulo
lake 3 4 1960 pen 1963 aning kanan lo alang li ke do bangke la pen hala so ti near sip mange ningani thomvet mak hai ningani thomvet la so pike le Chandra Singh Teron lo lake 1963 pen 1965 an lo alang li mei phu man lo la pen Kalitang Jogen Goswami la bangke 1965 pen 1972 an lo la sut ke ni litung ke mahanga thek thela la pen ke Kalitang Joy Singh Dolo nitum ke alang li phan ke Ladakh Joy Singh Dolo auditorium hall da dolo alang li men pen alang li same chipaduk pi ga join si alang li men da dak du koklo la pen 1972 made 1977 an alang li dak term chodulo la pen Kalitang Mohan Singh Teron la ke 1976 pen 77 pen 1980 san lo la pen Kalitang Bronson Ingti 1980 pen 1982 an alang li terms chodulo lo la pen Kalitang Sarthe Singh Terang 1982 pen 1982 mane ningkan sivet bon alang li ke di terms ke choke kom nai alang li lubon di la pen ke Kalitang Atma Singh bola hala so Punjabi lo la bangke 1982 pen 1985 an alang li la Karbi Anglong Sports Station terms nang chudun lo la so pin ke Kalitang Mohan Singh Teron 1985 lo la pen 1990 an alang li la bang so Sports Station mai phu nang man lo Kalitang Roton Kro 1990 pen 1994 an la bang so terms nang chudun lo la so pin ke Kalitang Dr. Sarsing Terang lo la bangke 1994 pen 2007 an alang li mai phu nang cholo la so pike Kalitang Mongol Singh T alang li ke CM Abarim ludi alang li same 2007 pen 2012 an alang li mai phu cholo la pen non ke do bom ke Karbi Anglong Thomas Council CEM Dr. Turiam Ronghang alang li 2012 an ingkan si 8.07 labang so 2012 an ingkan si alang li mai phu cholo 2012 ben non 2023 anta alang lisi arpu en bom lang tangte aku kapek office ni li napak lang don la bangke Dr. Pankaj Teron mate Honorable General Secretary of Karbi Anglong Sports Association lo la bangke Pankaj Teron alang li office sayam lo kamu nili paklang bangke Dr. Turiam Ronghang CM Karbi Anglong Thomas Council alang li bangsi Ladakh Maipu office asai hem lo alang li la bangke non bangke General Secretary tangte nang lang duning na lain lo Ladakh bangke jo trophy do pingan lo asona trophy KY DO Football Championship Pencheng Lok Kasa Club Football Championship Pencheng Lok Penangan Ladakh Trophy Hek Monong Lok Ladakh bangke Kasa Kongchun Bang lo General Secretary lo Dr. Pankaj Teron alang lige Penangan Rata Sai ke claim abang phulo alang lige human right long ta alang ligar pudo la pen UN long ta alang ligar pudo Karbi Anglong pengalang litai nudlo international la vai kang penangan ki jui dama bang phulo adak elitum represent Karbi khelam penangan than pachini dun lo la pen ke alang lige non niltum ga channel lo Karbi Anglong live news channel long stame alang lisi chief editor lo alang lisi la se alang li phan ge elitum kaita churo vek nang ji alang li thek ser posi nok ta alang liar pudo ke claim da mesena joine la pen nili Ladakh bangke Karbi Anglong Sports Association la bangso General Secretary arpu kelong atum men nili taram poning tum la pen kadu itum handa nili tum Karbi Anglong live pen kata churo pon vek ji pen churo pon verlo la bangke Chukidanda 1958 se labang so Kasa Stadium bangke mate Karbi Anglong Sports Station bangke seng lo lasi 1958 hasut ke Kalitang Podmokanto Borua lo 1958 lapen 1961 aningkan alang lila sortam chudun lo laso pike Balikolita bangke 1961 pen 1963 alang linonda dobom lang bondi laso pike Kalitang Sorot Deka 1963 pen 1964 lang laso pike Atul Katoki 1964 pen 1965 lapen Pramod Narayan Som labang 1965 pen 1966 lo lapen Sri Binu Borua labang 1966 pen 1967 lo lapen Kalitang Dhaniram Timung alang 1967 pen 1974 lo lapen Kalitang Horikanto Ronghang labang elitum chu alang like Roying Hi pulote alang like Karbi Lo Charlie song like in charge ma in charge and tulo alang acha alang si in charge and tuladi 1974 pen 1977 la sopi ke Kalitang Sorot Deka 1977 pen 1979 lo lapen Lawrence Teron 1979 pen 1982 alang li General Secretary puding polo lapen ke Dhon Singh Teron labang ke 1982 pen 1985
lapen parirong pi lagi 19 parirong pi Kalang. dolang ma. Dolan. Oh hala so parirong pi bang. No kya wala. Oh la sidang bang amen. Oh cha. Parirong pi lai kali tang lo gedi. Oh. Parirong pi lang 1985 and 1986 an dolo. Lapen Sudhangsu Ronjon De 1986 dan 1987 an dolo parirong pi jo labat ningkan hini bon alang li 1987 dan 1990. Lapen Jute Rong pi bang 1990 pen 1994 lo. Don Sing Rong pi ke 1994 na pen 2012. Penangan ningkan dolo di Don Sing Rong pi. Oh, Don Sing Rong pi ke tinta terms lo. Nasi alang lipan na churu pa lo. Alang lagi claim kita mesen proses Sri Rotul Teron 2012 and 2017 an lapen non bangke elitum Dr. Pongkos Teron si non bangke 2017 an ingkan alang General Secretary chobom lo pen 2023 anda alang lisi arpu en bom la lailo anak kelang me isi standard isi modern teglong lo labang so office dami aprangke Karbinglong Sports Station office hem puda velo aprangke aprang hala so hem sigi kim lok chorlo lapen lada ke kaida langbung lang terlo bari khalo de football da pathulo de lo honga timura tenglo lan pin sa non ke lang namo pa pumase a picture pa prek dak arji pa prek dak lo Karbinglong Sports Station ta la eli tum churuvek nai Karbinglong Tumas Council Dr. Turinam Nohang CM alang linang mandet pension Kasa Stadium apharlo lar lapan pin la si nang li tum nang lang bomun lapu ke medical room lo lapu nang paklai medical room lo Karbinglong Sports Association lo lapu ke medical room bed tado bed emergency dake bed sebet dolo lapen lapu bangke Kensing T treasurer lo Karbinglong Sports Station alang li office ta lang misen jo lalo danang de lapu ke VIP lounge pada pume lo lapen dormitory kali lo lapu ke parlor pada pume lo lapen lambang esta ke sitting room lo ladang ke VIP tumwang lo polo de kaprek Sports Association mane hai state of level tumwang lo polo de dak si bang chingwai ching sai po lapen ladak Kasa President Secretary Tum Jong Si Pinia Mei doi po same dak si bang chingwai po ching sai po ching kije than po angke jo dak digital TV ta bang dorep lo pine Jong Si paklang poni pude dak masih paklang pon mi lo lapen AC cooler da dolo lapen arum ta AC side lo labang official room mate staff fatuma room lo Karbinglong Sports Association along kecerap portfolio ke dotum an ke dak lo light labang ke conference hall lo Karbinglong Sports Association na hin pensi patir people lo ladang bangke Sports Association annual meet punon kapini kaching sai nai pulote pate kasa ahin pen jong si kaprek Sports Association on pha pulote ladak si alang litum chingwai ching sai pon po jong si emergency kopini program the dung pulote ladak si alang litum dak conference so kadu wepen bang pharus is capacity dui dak bangke lasi ladak bangke alang litum ladak kopi ma project ladak alang litum chingwai ching sai pon longpo tangte litum aku lang nam tunang kapek adi Nili ta try na basketball field lo dak sumar tu maning hang atum dak si evening morning dak practice dopo basketball teacher tum da dolo lapen lalo adim bang lang mi pick lo tomona bang pick sedame lalo la hai hui bang repairing pa prap jinsi meji ani kan sita avelang pubon la da contractor dum clampon sedame la repairing bang to zoom thala la son lo pulo de ball jong sinangli de pu
jong sin nangli heri bol jong sin nangli kini lo pulote hedi putheng lo pulote la so bol jong sin nangkang jar pulote hedi ajur pel no ke pathu jong sin dak war pulote la so bol im hang na nang ro kok ji incident do kok ji a chance do la se la bang repairing kenang sot lo la lo player lo ma hello what is your name Armohan se. Armohan se hello Angtong Giling. Angtong Giling bentu ben dak practice dun lo 1 year. 1 year lo basketball competition nana lo dun lo La school Guwahati ne start li la school long khela dun lo inter school. inter school di Khela district khela la Mehut. ande ko pipilo dak nang tum facilities ke long ke coach long ma dak pen Da long coach long. coach long ma Long. ande ko solo dak Charlie dak kasalong ke Charlie dum ke ko pini chiklo wang ko pini fee pining ma Ciklo of coach yang de pinang po. coach wang bote Oh. acha ande suarlo team na dum Sorlo mane. arlo Arlos doi non mang avilo bon ta. apranga do badi Aprai do. no only boys nang tum ko solo kusuk category lo junior ma senior program ting Junior lang ne. under 15 ma Under 17. under 17 Hala. okay wishing you all the best for the Thank future you. okay non niligar jabangke Karbinglong Sports Association kasa complex harlo sidolo labangke swimming pool laso swimming pool bangke national level ani kalibo international level an lo lage international level la banke audience tum phan lo spectators tum lo la pen ka in arlo bange indoor lo la bang ceiling kupine bang kupine kosolo puji la sofan roof lo roof kupine kupia system lo la dyna type lo la same lo la indoor a roof ke homar hai la setting lo ini ke komentu pensi la panceng lo lagi pening pen ke ningkani thoma teng lo ya ini ke deadline kon lo la pening tai pu sipu kening tang podi la dake mane swimming pool da mane duita weather ta mane mane barikha ta un mane barikha lo bote achicho papang sampo la non phago porke acha inge morning kreng lo bote ako heater lang pa so look si la sona time so international pura sob arlo ta mane sob digital do yadi mo mane kwan ma finishing la swimming pool la so meter mo thar pro international la teng lo arlo dormitory do la son meeting hall la do pu dressing room ako la swimming pool ke la lage ladies gents thak ma sob lo la dake osomar pen chenglok sob arlo so pinso acha ake coach ke na pen lo la tum non angko ke la tang der lo bote pila NIS hangi pu sonsi karjulong hai acha NIS expert la so ahin swimming ahin acha suppose Kolkata mama NIS kidun ako antum Karbinglong me namane ako swimming pool NIS claimi bote lage obviously dam tame ninkani siweda course mate acha long pu heda mane la son pilo po NIS National Institute of Sports acha NIS lage ekdom various level dake not only football swimming boxing judo karate especially for coach lo coaching line lage 1 year ande toite lang man non ko non angko ke arjudun long lela arjudun long lela ande da ko kapre ka dum nil dum lang namsna non nilitum karja banke la banke badminton indoor stadium lo labang so badminton indoor stadium kangpu pen na also mardum han dak pen our saipek pon lo pen ladak isi modern facilities ke doko ko jene usumar dum interested lo guardian dum interested lo la pen karbi di furong so pipen ke na hok pen same usumar dak nang toy lo la pen ladak pen nang an kasas name ale long pon lo la seli tum jo inti sam pen la ko pipilo dak mange badminton long da ke indoor pura lo grassroots academy pen cheng lo da ke expert suppose all India pila pupo junior level la coach all India junior level la coach tami dak dolo training nang pipi non academy ke holiday bon alang tum ako non la July lo bote ako la so session do tu pon da non academy do sorry banke la banges most attractive sports angbong pen la the most attractive law badminton lawn tennis like a most attractive law jenenge boxing lasi badminton ladak indoor stadium nang mandet pen ke penang an ladak events dolo la pen mo pen inti sound nang thanun lo ladak banke junior
Indian badminton punon Assam state punon dak bangke coaching sidame dak bipon ponlo lasi usumar tum lango nili phige patfulo lo soarlo tum da dolo so pinso tum da dolo category beleg category dolo junior dolo sub junior dolo lason lojo all boys and girls they are playing together. You look at this how they are practicing daily. So this is how the boys are practicing every day. Not during the morning hours, but especially in the evening, because morning there are school classes are all going on. So by evening, those who loves badminton, they join here, they practice here, and they go for the tournament outside Karbi Anglong. Come here. Ki naam tumhar? Ki naam tumhar? Sengpi. Sengpi. Sengpi pilo che tok? Rongparpi. Rongparpi men tu ben lo dak badminton coach nang ken dun ke? Coaching men tu ben lo nang ken dun da? Sitting there. Oh, nange ko nange junior ko an under ko an pati tu. 11. Oh, 11 sin nang pati tu na hai. Under 11 lo di nang ante badminton patu thek pamil ma. Coach ko na pen lo wang coach akhil pen wang ma. Coaching hai. Wang bo. Ko na por lo nang tu wang ke dak patu ko ne. Out pen 2, out pen 4. Oh, open 2, open 4. Okay, thank you. Oi, come here. What is your name? Atharv. Huh? Atharv. Which class do you read? 4. What is your category? Under which category you are playing badminton? Under 9. Under 9. Sorry, under 10. 10. Now. Which place have you gone for a tournament? Till now not, but I will soon go. Yeah. Okay. So for how many years you have been coaching here? 3 months. What is your surname? Sir, sorry. Sir, who used to coach? Huh? Thangteran, sir. Okay. So you love badminton? Yeah. So how many of you are coming from the same school? No, only 2, 3. Only 2, 3. Yeah, Okay. there no. Who there are come to many- drop you every day? My driver. Your driver. Okay, wishing all the best. Thank You you. want to become a national player or international player in the future? Let's see. I want to become an international player. Let's see. Okay, you are learning a lot about the badminton technique. Yeah, I will. Okay, you know play all the techniques you. Not all, but yeah, soon I will run all. I'm trying Okay, to learn. thank you, beta. Thank you. Okay. Pilo nang men ke? Nemen ke Ari Minti. Ani? Ari Minti. Ari mingti nang badminton patu thek mapo. Nang men tu besi ke join lo, nang men tu besi ke bang lo. Mune class pass dud ne. Oh, malo na thon nun ke nang phan ke? Nang pai. Nang pai. Mana po? Nang po sinang thon nun. Duita talo. Duita talo. Oh. So, ki naam tumhar? Ritika. Huh? Ritika Padge. Ritika Badi. Tumi Padge. তুমি কোনটো সেকশনত খেলি আছা কোনটো আন্ডাৰত খেলি আছা আন্ডাৰ 9 না আন্ডাৰ 8 না আন্ডাৰ 7 এনে প্ৰেক্টিছ কৰিব। এনে প্ৰেক্টিছ কৰি আছা তুমি ভৱিষ্যতে কি ইন্টাৰনেশ্যনেল নে নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হ'ব বিচাৰিছা বেডমিণ্টনত সানিয়া নাইবালক চিনি পোৱা বেডমিণ্টন কাক চিনি পোৱা মই ডক্টৰ হ'ব মন আছে। তুমি ডক্টৰ পঢ়িবা ওকে অৰ্জুনা ভান্দাৰাজী মিভানি QTVT, what is your name? Ravi Jigdung. Huh? Ravi Jigdung. কি ক'লা Ravi Jigdung. ৰবি জিংদু আচ্ছা তুমি কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা 4. 4 ক্লাছত পঢ়ি আছা আৰু তুমি কোনটো সেকশনত কোনটো আন্ডাৰত তুমি খেলি আছা আন্ডাৰ 19 না আন্ডাৰ 10 না আন্ডাৰ 8 না আন্ডাৰ 7 Under 18. আচ্ছা তুমি টুৰ্নামেণ্ট গৈছা বাহিৰত নাই যোৱা। এতিয়ালৈকে যোৱা তুমি ডাঙৰ হ'লে কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল নে নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হ'বা তুমি চাইনা নেহৱালক চিনি পোৱা China level. হা চিনি নোপোৱা বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ তুমি কাক চিনি পোৱা কাক ভাল পোৱা তুমি দেখোন বেডমিণ্টন খেলা তুমি বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰবিলাকৰ নাম নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব জানো কোৱাচোন Sania Mirza. সানিয়া মিৰ্জা সানিয়া মিৰ্জাটো বেডমিণ্টন নেখেলে নহয় Sorry, tennis player আছিলে। টেনিছ প্লেয়াৰৰ নাম মই সোধা নাই বেডমিণ্টনৰ নামহে সুধিছোঁ কোৱা পাহৰি নহ'লে গ'লো। মোৰ নাম লৈ লোৱা আৰু ইহঁৰ কি নাম তোমাৰ ক্লিনিকা কথাৰপি নাম এইটো বেলো পাঠিটো ডাকে পায় পাঠো থেক লমা অলান ঠিক কৰিলা থেংক ইউ অল দ্য বেষ্ট লালো লাডাকে চাইনা নেভাল ল লাকে বিসাই প্রাণিত ব্রোঞ্জ মেডেল বল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ল কেলং দুন বাং ফুলো লাপেন के डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बांके ऑनरेबल प्रेसिडेंट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लो ला हिमंत बिश्व शर्मा बांके बैडमिंटन बांके प्रेसिडेंट लो ऑल इंडिया लो लागे ऑनरेबल
President Badminton Association of India, Dr. Himanta Biswa Sharma, Pankaj Saramahar dolo, lapen Lindan lake China lo, lake Denmark lo Victor Axelsen, halang litum ke lake international awai kang long ke patu thek 99 lo badminton awai kang long ke, lasila lo ladak non mat ke la coach atum koson si badminton patu nei ma ang ton penalang litum thanik bom lo, ala lo, osumar na aning chiporong pik lo, puke exit lo, lapen la puke ladies style toilet dolo, gents toilet dolo. Lapen ladake audience tumhan kang niadim lapen a complex lang mi pig lo lapen ladak light system pen hapuna la pula reflector arni atur hapen ke pawang i phasil son lo lapen ang somange halogen light tame alang litum bilab lo lapen ladake windproof lo ladake tomon pawang une ji phasil lage badminton ke complex pulate tomon pawang une phasil ladang ki naam tumar Kian তুমি badminton খেলিব পাৰিছা নাই পাৰিছো কো তোমাৰ ৰেকৰ্ড কো ৰেকৰ্ডো নাই তোমাৰ ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ কি নাম ছোটা ভীম কি नाम तुम्हारा छोटा भीम तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम सलमान खान नहीं, तो क्या है मेरा नाम नमन कुमार सिंह है। लमन कुमार सिंह आप कौन से क्लास में पढ़ते हो आप अभी मैं क्लास 5 में हूँ। और बैडमिंटन कोचिंग कब से कर रहे हो मेरा अभी 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना हुआ यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको कैसा महसूस हो रहा है कैसा इन दोस्तों के साथ आपको कैसा मजा आ रहा है खेलने में हाँ बहुत मजा आता और है। सार कैसा व्यवहार करता है सार ठीक से पढ़ाता है मतलब ठीक से टेक्निक सिखाता है ना हाँ तो भविष्य में आप बड़ा होके क्या बनेंगे बड़ा बैडमिंटन प्लेयर बनेंगे सोच के आए हैं ना क्या करने के लिए सोचा है सोचा है सर हाँ अच्छा ठीक है तो ये दोस्तों आप सब आपका दोस्त है ना सब भंडारिया है सब भंडारिया है ना हेलो भंडारिया মোৰ নাম কিখলা পৰজুলি তালুকদাৰ। আৰু তুমি কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা মই ক্লাছ 7ত তুমি আন্ডাৰ সেকশন কিমানত খেলা তুমি আণ্ডাৰ সেকশন 12ত খেলি আছা আন্ডাৰ 12ত খেলি আছা তুমি বিভিন্ন ঠাইত গৈছা টুৰ্নামেণ্ট খেলিবলৈ গুৱাহাটী গৈছা নাই এতিয়ালৈকে যোৱা নাই মই ডিব্ৰুগড় বাহিৰতো যোৱা নাই ক'তো নাই মই ইয়াতে খেলো মিন্স যাম আৰু বেছি দিন নাই কিয় তুমি খেলি আছা বেটটো বাঢ়ি গৈছে যে নহয় মই অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিবা ঘৰত গৈ বেছি থুচকৈ চিপছ নাখাবা দেই তুমি বেছিকৈ চিপছ খোৱা নেকি নাই মইতো অকল এই কি কয় গাহৰি এই নাই গাহৰি মই নোখোৱা? ভেজিটেবলছ খাওঁ ভেজিটেবলছ খোৱা বেছি নাখাবা বেছি খালে একেবাৰে ফুলি গৈছা তুমি দেই মাক ক'বা অকণমান মোক কম কৰি দিবলৈকে দেই ঠিক আছে অল দ্য বেষ্ট sofa pin arrangement mangela lo lenge the tum jong si aluhi gas aluhi sapu tuman phapolo de alang litum han sofa si tamela son kangni adi malang litum people lo jo la da peng ini lut la so ke pathulang kelang dun isi ning kang samdo la un standard quality dak non difuka stadium long dolo la keli tum chorowek nei Karbing Long Autonomous Council Dr. Turidam Rong Hang alangli sports culture mang Karbi Anglong sedame isia purkimo isia prek jega tumon ke mangji ar je pa prek lab je afan alang ke matha alang ke bori pona joine se pini jo nilis tame ladak indoor stadium arlo badminton court along nili sofa long inni lun pen nili ke pathu gelang nun long elata nili ko pailo lage eli tum Karbi Anglong ko pailo lasona ke matha aja kong alang li do la pen alang li claim mesen na joine si pini lason ili tumari soi janga tum phani si ka theng pirbi lo sports culture ke kanthur pon mane alang li tum health awareness lo alang li tum sports ahin kon si ili tum pa prang onji ma Karbing Long district pres name lahai ang ton pen ladak facilities alang li tum pipon lo la si churo reune non alang li coach alang li than mom lo coach phana arjupona la si dak badminton court along alang li tum koson si alang li tum usumar dumhan kethan pon ma teknik jasemet badminton ke a teknik dopik stamina nang pik la penalang litum phan warm up koson si claim pon ma la penalang litum phan koson si athema beleg o sumar si kiwai kapre ka khei si wai alu tin phan pangri pangdon alu so sumar dum duji la pen bihek bikrayo sumar dum duji anap jang palan da duji mame ke chiru re da dui la hai tum phan koson si alang litum maintain ma coach tumale lamthe si arjuna o ake hai nang limen ke Amrit Rongpi. Rongpi metu pesi nang li dak coach Nili last year August. oh nang li ang tan nane aprang lason coach training endun ma Oh kalang. Kuna penune Nili kali Assam. Da Guwahati ikmat Assam Badminton Academy long sini. oh nang li hada si Charlie dun masih ke dak coach as a coach. as a coach acha la coach appointment mai koson nang li ke long dun mane koson la bainong system ma
Kali as a player, nili As a as a player. senior player lo mati nili. Oh, dak. acha. So ladak la tum nili phanai point lo nang arju lo la se. Oh. Nili Mana? phan apor do ikma pian. Oh. Chipiu do pian nili bang. Acha nang linana lo pathu dam rong pisong ke. Nili India angdan ke pathu ik lap lo. Pathu dun lap lo. Nationals pathu lo 2017. Senior nationals bang pathu ik lo. 2017 Nagpur lo. La lo. Oh, alang lige karbia ke phan nong me ke wana bang phulo alang li badminton aning hang pike joine aw songko pensi aning hang alang li penangan bori dun pensi asam pen alang li kaprek India national long alang same alang li badminton pathu dun lo la pen ala ase senior alang li coach alang senior player hisab pensi alang li phan karbing long sports association ahin pen alang phan appointment pc lada nang cherap dun nai nang chetu dun nai pen usmar man than pon nai pusi alang li apor nang chipi dun pen rong pisong same kai ke nang chepaduk dun verlo la si nang li phan chorupar lo dun karbing long live pen nali jasmen ke rong o sumar tum phan jasmen badminton racket namune kok namune lasona platform long bangun e po o sumar tum aning hang pick sitame alang litum han pilo message piji nang lin ben Nili hin pen nili mo apor do ikte camp economic ji. Oh, rong ma. Rong bahera alam bang ke sir ta CM itum at kaching honang Dr. Tularam sir. Alang li mini stadiums bang ke kimpi club lo mati constituency ta. oh acha Kasi mo apor do ikte camp bang puri pidam ikdajis pusi mathan. tin nang li menasa nang li not karbi tribe inglong so nang li halang songan ke pali dam ta nang li penangan struggle nang li tumu penangan ki ding dolo lade ili tuma kheta non nang li non wiki mituman ke lang pen posolo nang li mane mo in future ili tum sumarda badminton ke ne long platform long li dun unji punang li mathama Nili ning hangdo kepali dunji phan lasi borina aja sitame in future dokok te mesen alam lo anda nilihin ban ke bori tipo pan ma ake hello pali ik dunji phan lalo nilikan ke dak total student bang kon lo total bang non mat ke 100 plus jibon 100 plus. alam amang exam hai dokok mat the morning ke ave evening chok evening mas program don itu program evening mas di coach bang kon nang tu coach bang ini Bahini Nili ban penala hala ke sone teron sang ho alang bang basic phan than lo ni limang advance tum phan bang thanik bom oh cha badminton long ko pipilo nali tumi thanai ga badminton lo requirement do la movement hai do stepping hai do actually badminton ke step mate stepping se like a use dance step like a dance step la stepping hai use ni tum bang ke mobility agility la hai do lala chorupar lo okay thank you lapuke teron sahodo alang li bangai ladak badminton kapre category sumadum han under kwanan under 10 under 19 under 8 7 postum sema kapre category long badminton labang so coaching alang litum alang li bangai teron sahon basic national li than mom lodi la se ala basic national alang li than mom lo non ma ke rong pi sahon pen teron sahon do la se alang litum ke kapre ka dim long alang litum pathudun pen badminton platform long alang litum sen nong nam chevan pen non ma ke alang litum senior player hisab pen si dak karbing long sports association ahin pen jasamet ke Dr. Turiam rohang alang li kapori pen alang li tumhan isi appointment PC non bang ke every evening lo karbing long sports association labang so complex arlo labang so badminton court long alang li tum si bahini bang si kai ke da chepaduk lo se alang li pen arjupuna nang li basic long bipilo ke than terong so Basic bang ke especially ke stepping height lo acha. ke hala racket koson ma forehand grip backhand grip ke ot nang ko na shopping ke basic pulote maximum মানে ke charling ni atum ABCD atum lo ta mane aja ke hala hari potpon si ke patheng phan thanang ji la pwan thuna ol antulo las- ante la basic ke thau no to pit penda la code net bang ke la so high thing la so height ateng la bang ke mane sumara category puta velo avelo la bang ke pura under 9 under 11 under 13 15 17 up to 19 an lo lagi Inke sing open code isi veta ne a height lo net bang ke 5.1 do po inke net stand bang ke 5 feet lo. oh acha oh lagi sumar bihek lang ku alam velo Velo la bang ke net bang ke basic bang ke stepping lo ke racket ke ot inke connecting lo acha non ini tum karbing long Dr. Turiam long hang CM alang liga pingkat pon ateng bolote kapre sports station long stame mini labang so court badminton court selam dam yalam do hala selam dam lo pulote nangli matha mail tum karbing long au sumar dum da badminton na thu mane ununji national puna international puna non magel tum chethek dam long lelang stame
international la bai kang litum che thek nam long stan nang litum ko pilo ma thak as a coach mu unji ma in future do ma in future ke nang klang ji Nang klang ji te athen ma non bang ke hala khela hin bang thek long bom lo ke hala ke bor I tum to smart tum ta nang klang bom lo Acha. la sinon dipu ku pelo dai thor dong ka long anta mane nang klang tum do lo inke la som si ne state level la ta pathu dun bom lo la sinon tarik pen etani an jorhat long ranking tournament do la sinon adaka ke pathu dunia fancy chisik bom lo smart super ande usumara tumla peri ke amena tong chenam nahi ma mate kasa pensi provide lo la actually ke badminton ke jersey si do po baki bang ke keng op open ke extra a jersey bang ke sob chewan nang po che wanang po ande la manli ko pine bai nong pinang ji ma mandi bang ke puet lote bahera city pen langet lote dak mange jumpik kompik dak bang ke basic tom hat ke paroini be ya la pusi maintain bom loin ke players ta nang klang bom lo ande la hai ke mala settle pulu huma settle te la hai ke anam ke sudang mati ke la nangli ani bang coaching husi nangli pharoi ni en nangji pode ana nam ke so gusol lo che maintain ke laso bang ke la jhak senior som ke pathu tang laso pensi manage bom lo ni lasom si ahut pen la tournament dolop lote laso use tang up what si basic tum hana ko ke than thu hilo ade churu pa lo ande teno song all the best non nilitum carbing long life pen ke wang bangke non bangke kasa labang so complex arlo nilitum badminton court semina paklang lo lapen basketball court semina paklang lo office room don semina nilitum paklang lo lapen kasa pen han so se fitness fit labang so health labang so awareness aphan jasme risoi jang punon kasa long gacherap ari soijang tum pen cheng lo kapre ka tum han same ladak gym along alang ditum admission pipon si ladak coaching pipon lo mana coach dolo dak gym trainer dolo la alang li gym trainer si la alang li tum phan koson si alang li tum hormu mokha kirung nang gym weightlifting pen cheng lo alang li tum ason ladak machine dulo amen ni chini lawle dak arju ponne na sidame un an ke alang litum ke maintain bang la king opi ni do pesame hong si chibi ning la pen king opi ni ke bidim alang litum hygienic sa maintain lo la pen la dang bang ke AC plus AC bang done ne ta AC ka leader sa fans same ka 24 alang litum dak suli lo la pen la dak kapre categories tame dak bipon lo la si la helo litum kasa exposition ko people si non ke aprang son dali non ke penang ka tik thur la bang so develop ke thek long ke jasme la hai o sumar health pen chenglok ang ton pen la ke kasa gym tu sidak tokpon lo nasi dak hansi sang ho lodi hansi sang ho do alang li ke ladak gym instructor lobondi nasi nangli penle nang than dun honate Kardom Nili men Surjo Hanse Nili certified trainer lo Kasa gym masih klem bom nili alang li ke Bollywood actor ateng arjita me pick Korean looks do arjita me pick amunit skin complexion do me pick lapen ke nile gym instructor kali alang li ke arji me pick lapen a body da thenglo lo Salman Khan ateng nile da chori dundu kan pin lo lasi nangli hin ben ko pipilo da ke tham po nahi jasmet ladies do Dak do Arlo sumar do Kado kaveta dak do Nili dak weight training do cardio do angton do dak kapre exercise do sonte nangli la exercise alam putang nang thanun ta machine nang men nang thanun machines men pulang paling dak functional trainer polo acha dak kapre exercise multiple exercise dak nangli klem melo dak Acha. chest back arms acha Kado kawe back angala bangga lat pull down polo acha lat pull down lage basically lage back workout hamlo acha lapen lage back deck fly po acha the chest back lah ini exercise klem melo lapen engke
labang do thulang lage core exercise pan abdomen pan আচ্ছা আচ্ছা la core abdomen pan lo kilapu bangke running pan lo আচ্ছা ও লাপু treadmill lo লাপু লা বাইদু বাংকে লা সেইটো লাগি ৰাখক cardio category dong sih dolo lahe bangke আচ্ছা cardio category lo labang ke preacher curl lo আচ্ছা lage biceps workout pan lo আচ্ছা আচ্ছা ke labang ke leg workout pan lo ও la extension hedi ওকে ওকে ও ওকে 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 जो लाइन था ये ओहो quadriceps muscles pan lo ओके ke ni demang kan mo lage ओ लबांगे पिलो पूजी elliptical position लफान में क्वेश्चन हां elliptical লাগে ইলেপ্টিকেল এক্সাৰচাইজ মেচিন লদি এইটো বাইদেৱে খুব ধুনীয়াকৈ কৰি আছে বাইদেউ এইটো কৰি থকাৰ কাৰণে বাইদেউৰ ফিগাৰো বহুতখিনি মেইনটেনেঞ্চ হৈ আছে আমি জানো পূৰা একদম ফিল্মৰ হিৰইন দৰে লাগি আছে বাইদেউ আৰু দেখাওকচোন কি আছে labang ke bike lo আচ্ছা ও লাগে বাইক দিদি লাবাঙে লাগে কোচোন সাইক্লিং cycling lah normal lah আচ্ছা pedaling kori nang po নৰ্মেল আৰু লাগে গোপিনী স্পীড লান স্পীড দুজি লান speed do lah adjust me that ready আচ্ছা weight adjust me party pon bom আচ্ছা আচ্ছা parjang pon bom da me লাবাঙে গোপিনী পিনে প্ৰেগনেন্ট লিডি তুমান পিনে সন পিনে basically like lower body pan lo ও লোৱাৰ বডি ফান আচ্ছা 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 ওকে kya la bang recumbent bike bola ও লাবাই da kisar tum apo ye so tum ও আচ্ছা আচ্ছা support long po হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা support long de la pedaling man kori long po atema to mange intense workout ek lemon elu mate ও কোসন আমি কোসন recumbent bike like a recumbent bike law this is especially made for the this exercise is especially made for the mane la lo isi mane mature ladies mate mature lason old age atumhan mane la jase met back point back pain ke do mane backbone lason problem ke do tuman especially labang so exercise mate labang so cycling manke ami sin lo lase baido hante khub dhuniya ke kori ase sok headphone logai raise pura gorom আৰু কি কি আছে ফলে দেখাওক bench press lo আচ্ছা বেঞ্চ chest workout pan আচ্ছা চেষ্ট workout আচ্ছা নাপাকলাং থাকোচোন মা ওকে ও ও ও না লাইন থা ও ভেরি গুড ওহো আচ্ছা আচ্ছা মই লাহাগে নিলি তুমকে ফিল্ম লং সে থেকন লং চট aprang film long pote lason gym na paklang la ento non mang real se thek non jo lang lage pi bang lo abs workout pan lo la alata abdomen hedi core workout pan lo okay kya la squat program om ke squat exercise la lower body hedi keng bangtang pan la pan lo squat la mang acha okay leg press usipu acha leg press la the lower body pan lo la lower body ta gula ge sob la barbells la oh acha la lifting phalo di oh la bell lahage belt la oh acha ande lahai bange sob dumbbell ka dobe dumbbell area so da acha dumbbell seria oh back chest acha arms shoulders lahai climb melo dak bangke acha ande la ilitum non nangli ta instructor nangman lo nangli kapre adim dunong lo malason ini weightlifting long puno ini nili powerlifting dun bom hai acha ningkan li pho bag dolo acha kapre district long dun bom la acha chari dun bom cari dunong ande ningkan kwan lo la nangli gym instructor ke man ke ili dak log ke nili ningkan ini abad lo ningkan ini apa nasi nangli la so cari dam aprang ke la budak difusi gym climb bom la hai Acha. abe climb bom chare chok chelo base ini choklam duni base certification panili goti en lo la benili online classes en lo acha ante la gym malong ki dun pen ili tumo sumar body building ke cepak lang dun konani dulu mail tumo sumar dolo karbing long pen dolo kapre ga gym dolo dak pen stami dolo Acha. chu headlang dak pen inun hai dolo pankaj sil bu oh acha ala NPC Nagaland la National Physics Alliance long hedi acha dak long dun lo oh wow ante te la gym man non son dak member tum phan mange koson la ke joy ma ke joy mane la fees and bomb hai monthly fees on and bomb paru pos and bomb ante la gym la dak local la tum phan kali angtan jam nang join nun mi angtan join me la oh acha angtan join me ning hang te ning hang te
Oke, ala kebang neng ji apor ke dakpen ke. Apor la adab do hai, adab session isi, earning exam session isi adab bange 5:30 pen cengpo, earning exam 4 pen cengpo. Ante la basic bang ko pilo ke than cheng ke. Basic workout ke la nang lila son bu poho, free hand workouts hai do. Acha. Without any la weights use a pin pen sa workout do lai lo pang cheng ke hadi. La pen Direct outfit nang ni. outfit mane do hedi la light weights mokha gala hai ke kicheng thum ban no lai bang ke. Acha. Agar jang do mangai hedi. Acha acha. Again, see gradually weight bang increase one warm. Acha. La son si strength. Ade la dang nang join nun pen kichu ke jun ko pine habits ta son mate pine min diet pine do. Oh la gym buno ajat fitness hin ne hedi. Kichu hen lo main lo. Acha acha. Kichu bang nang le suppose 80 to 90% ke kichu lo. 10% 20% nang le workout lo. Acha. Kichu jong sin nang le meme bude an le claim ta meme lo. Kichu si main nang le Vitamin pen cheng lo. kalang supplements no la meal hai di kecho ke jun o an bus tame la kenang sot an chochot Oh. Ande total member kon non mat ke gym members non mage approximately 300 plus ke doi 300 plus. so ang bong ke bang we dulu hai Ande kon ai age pen se gym long ke mane properly alang tuman enrollment and enrollment mane la isi la jong si indut la ta mane la kangtang lo ingtang wood lo pupen ke join me lo after 12 or 12 IH ke laga hai di join me lo mane Ande la arling ke sar old age couple satu mat mane ko sono ola tu man gym ning hang la lo weight surung redar stame kapre ke workout do la high pen si claim nang po phema ke sar dang ro por weight use reta ke chok re di ali pasi Ande nangli ka as instructor gym la workout adim mang ke nangli phan la so dim suitable ma adim bihe ke ma adim bicat le to be honest adim bang sap so bicat lo acha tema aphiong aphai da bat ong lo so basi adim bang thechete la meong chori is la hai ki bi adim pen cheng lo kalang sap so thechete Acha. la la Ini insiden dulu mau sum kupini ke curung non mar ke vela incident non mage vela Ande nal tumla CCTV CCTV footage coverage do hedi la pura coverage do duke kupini incident apor ke ani sami kon por sin tumla release mane CCTV la ajo 9 an doi ajo 9 an ini ke nal tumla hin pen music system ma people ma mena tong headphone ola airports hai earphone hai ke personal use lo ako dakta music do ke do hai music ta ala lang tum a choice setting charge long ko la bang lang kang it pine son facilities lang facility do da kala can do the bathroom pine ke male female oh but male female do with showers do oh lai do di okay dressing room da arlo do churu parlo alangli ke hanse sang hodi oh surjo hanse alangli aning hang pik lapen alangli bihek pen same isi fitness lo alang fitness hapana alangli la so craziness do ko ka join si alangli penang an alangli gym dun pen workout pen alangli figure che maintain lo Salman Khan body alang se selam lo la sildum kar biatum da risui jang atum alangli son alangli pani inspiration and ponang ji ilitum kecho hor ki jun le ilitum pinso je plang dai gali pinso polo de ilitum body structure kaita ilitum che maintain nai ilitum pinso ja kong le arnam nangi pika prekdo la so ja kong ke ilitum che maintain ni polo de ilitum chi utilize thek nang po kona nasi mamor ke chota la tu mana freeness wanang po bicep punon abs punon angton pen lai la si doctor turiam no hang la anarta dokok alang li inut political leader bang political leader apok bhari ha apok bhari pok lana pusi bang pu salang li trip kono pupo lage 3 pack 6 pack jo dang instructor sinang thanu lo neli ke tham tabali lo ha neli phanda comments CM ke 6 pack are pu instructor masining jelo 6 pack pu la si 6 pack ke chelam ke alang li taning hang pick la pen ne pinso pu la so jak pong che paklang I phalang bori lo la se pini ani alang le doctor tuliam rong CM stame 6 pack no 6 pack ke so bang din long le la si la so pan bori nang ji la pen ili tum rong le dokok pus namil tum ar long kirung ben cheng lo balting kirung ben cheng lo exercise mange daily life along daily exercise at least half an hour exercise mange dobeng nang ji dia kya la lo bolte hadak naturally nang li body bangta
nangli tu mason e pusame to some extent di fitness bang dobo ade nangli rongari sumar tum han jasement la gym along nang dunun e mate dumbbell na chona mun e duk pik tam amunit ke la mane nangli tu son munit mane body builder maning tu bote alang li tuman pilo suggestion ke lalo ways la gym tu nidas tame do home workout hedi kapre na lila cement ben tame kapre bang bunai do hedi kasemar do live ben nang li claim ta chok yer ben claim a chok ala home workout hai nang li youtube tame lang tame home workout do nang tak ben lang tak claim tame ante as a sports person pila message ping to the all youths of Karbi Anglong kalang la youtube man lalo Atimel tu youths ke non ke drag lo horlo non la so sekolo di sekor do ke umat ami thela lo la se alang li tuman pilo puntu nali lalo non lom din kai ke raki hormusi kirimang ke ongapot la si non bang la hai badra la si fitness hin ludunra nane sports nane la bodybuilding punoi nane football cricket punai di la puna le involved te anso se meji apranchik thordunji halo thank you so much anda ildum kapre no pona oh pilo nali ben ruwe ronga rongha sau ande rongha sau medu belo nali la dak gym na dung ne nili Mars 5 pen sedak pangche Mars 5 non peneng di peneng sengkan ko som si nali ningke mathalo de gym du nang jitu mane nali jitu tum donang doi duner ma made nali girlfriend dong nine spare la kali labang ge mate nali mena jung jung ko so non gym nali nang join dun det pen nali glass long chelang lo pode nali mirror long chelang lo pode nali figure bang ko pilo ke change nali ko pilo la so feelings ke chelong ge abang asap so mane aprang pen selang dam te cheprek aprang nali budi ko sono aprang e nili budi abe asap dak bang man sia sap so mane aprang tame mechat lah di so free hoi nang di bang kalang pro nang di mind man kind of fresh so arbu bang do kalang oh ito churu lo ne nang li bodybuilder nali join nu ma nani weightlifting dong aprang join jipen lang dak sinang ke ceng lang oh kini son weightlifting pini nali participant dun ma don dipin lang oh ito churu pro racing all the best কেনেকুৱা লাগিছে জিমত আহি ভালে লাগিছে কিমান বছৰ হ'ল আপুনি জিমত এবছৰ হোৱা 10 মাহ চলি আছে 10 মাহ চলি আছে আগৰ যিটো আপোনাৰ ফিগাৰ বা আপুনি আগত যেনেকুৱা লাইফষ্টাইল আছিলে জিম যোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা এতিয়া অনুভৱটো কেনেকুৱা মানে আগত আমি খাই মেলি ঘৰত এনে বহি থাকোঁ মানে বহুত মানে কেতিয়াবা ভৰি বিষ হয় মাথা বিষ হয় এতিয়া মানে জিমৰ অহাৰ পৰা ভৰি বিষ মাথা বিষ আৰু গাটো মানে বহুত লাইট লাগে আৰু ভাল লাগে টোপনি ৰাতি বহুত ভাল আহে দেই ভেৰি গুড কষ্ট কৰি যাওঁ না ইয়াত আৰু উপায়তো নাই কেতিয়াবা মাংস খাই দিলেতো আৰু পিছদিনাখন আহি আৰু কৰোঁ আৰু কি ক'ম আৰু বিশেষকৈ মহিলা আমাৰ ধৰক গাঁৱত মহিলাবিলাকতো প্ৰায় খাব শুব আৰু অকণমান গাহৰি অলপমান দানা চানা দিয়াৰ পাছতো একো কাম বন নাথাকেই গতিকে তেওঁলোকৰ ভৰি বিষ মাথা বিষ পেটৰ সমস্যা নানা ধৰণৰ হৈছে কিন্তু তেওঁলোকক ধৰক আপোনালোকৰ নিচিনা ইয়াত ফেচিলিটিজ নাই গাঁৱততো ফেচিলিটি নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কি মেছেজ দিব আপোনালোকে মহিলাবিলাক বিশেষকৈ এতিয়া মানে ক'ব গ'লেতো আমাৰ পৰাতো গাঁৱৰ মানুহখিনিহে বেছি সিহঁতে খেতি যায় সিহঁতে এনি টাইমতো সিহঁতে কামেই কৰি থাকে আমাৰ টাউনৰ মানুহটো খালি খোৱা আৰু টোপনি মাৰা বাচ্ছাৰ ডিউটি এইকেইটাহে আৰু আমিহে বেছিভাগটো আহি কিনি জিম কৰিব লাগে গাঁৱৰ মানুহক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সিহঁতে খেতি যায় আৰা খেতি যায় সিহঁতক আৰু কি ক'ম সিহঁতে আমাৰ পৰা চাবচোন সিহঁতেহে বেছি শ্লিম আৰু একদম পূৰা এক্টিভ হৈ থাকে সিহঁতে আমিহে মানে একদম লেজি টাউনৰ মানুহবিলাক আপুনিয়ে কওকচোন হয় না নহয় এইটো কথা আৰু মই এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ জিমটো ধৰক আপোনালোকৰ আমি যেতিয়া সোমাইছোঁ কেমেৰামেন আৰু মই অকণমান জেগাডোখৰ অকণমান কনজাষ্টেড নিচিনা এইটো আপুনি কি বুলি ক'ব ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান ইয়াৰ পৰা অলপ ডাঙৰ হ'লে আমিও ভাল পাওঁ লেডিজবিলাকৰ কাৰণে যেতিয়া মানে ল'ৰাবিলাক আহি গ'লে মানে বেছি সৰহ হৈ যায় মানে একদম ক'ব নোৱাৰে মানে একদম ল'ৰাবিলাকেও কৰে আমিও কৰোঁ অলপ অসুবিধা হৈ যায় অলপমান ডাঙৰ হ'লে আমিও ভাল পাওঁ আৰু হয় মানে এটা ডিষ্টেঞ্চ এটা থাকিব কৰিবলৈ মানে আৰাম হয় আৰু এতিয়া মানে চবেই আহি গ'লে মানে ৰখিও থাকিব লগা হৈ যায় বেলেগে মানে এতিয়া টাৰ্ণটো আহিব এতিয়া এজনে কৰি থকা নিজৰ নোহোৱালে কিন্তু কোনো নামিও নাযায় আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মতে আপোনালোকৰ যিটো লাগতিয়াল বস্তুবিলাক সেইখিনি বস্তু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ঠিকে আছেনে বাৰু আৰু লাগে নেকি আৰু ক'ব গ'লেতো এতিয়াতো বৰ্তমান চবটোৱে আছে তালৈ এটা দুটামান আছে আনি দিলে অলপ
অলপ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্টটো আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম CM মহোদয় হয় গতিকে তেখেতক আপুনি আপোনালোকৰ জিম ট্ৰেইনাৰ হওক বা আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট ফালৰ পৰা আপুনি কি বুলি তেখেতক মানে অনুৰোধ কৰিব ছাৰক আৰু কি ক'ম ছাৰকতো ধন্যবাদে দিব লাগিব ইমান ধুনীয়া জিমৰ কিবাটো খুলি দিছে আমাৰ কাৰণে মানে ছাৰে আৰু অলপ চাওক আমাক আৰু অলপ বস্তু আনি দিয়ক আমাৰো ভাল লাগিব তেতিয়া কৰি কিনি আৰু আহিব ষ্টুডেণ্ট এনেতো বহুত আছে ষ্টুডেণ্ট ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান আজিতো আহাই নাই এতিয়ালৈকে আহিবহে আৰু আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কেইজন আছে বাৰু আমাৰ এই সূৰ্য এজন আছে হয় তেওঁৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা মানে বহুত ভাল আমাৰ বহুত ভালেই মানে একদম মানে ধুনীয়াকৈ শিকায় আমি কেতিয়াবা নাযাওঁ পাহৰি গ'লেও আমি মাতিলে আহি কিনি কৈ দিয়ে খং নুঠে একো নাই বহুত ভাল আৰু আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে নে গোটেই জিম আছে কিবা কানি হ'লে মেছেজ দিয়া দি হয় যে আজি জিম মন হ'ব দি দিয়ে মেছেজ দি দিয়ে ফিজ দিয়া হোৱা নাই এইটো মাহৰ পেণ্ডিং হৈ আছে বাইদেউৰ গতিকে নাই আপোনালোকে হেৰি জিমৰ গ্ৰুপখিনি ক'ৰবাত খানা চানা খাব যায় নেকি বৰ্তমান মোৰ তাত 10 মাহ হৈছেহে এই বছৰ হ'ব নেকি ন সূৰ্য এই বছৰ যাম নেকি ন আমি লাষ্টত এটা ফেমিলি নিচিনা হৈ যায় চব আহি ভালো লাগে চবেও কথা চথা পতা হয় ফূৰ্তি লাগে ঠিক আছে হয় থেংক ইউ hello doctor pen teacher atumda they always need a set example for himself as a schooler as a doctor alang lugithan bang bulote alang minata a character pen chenglok ke doge dam punon alang listame set example chipi pon nangkok student atumhan student tumangno sigren mongno biri mongno lapen kalili galang lang claim tabno teacher rumna kaida ise quality alang litum set example pon nangji lasun ta doctor tumta menat sitame doctor pulote amena da health conscious pen chenglok gym pen chenglok angton pen sitame chilang pon nangji doctor puna bang phan lang ren ma amena bang kalili galang lang buchok chelos tame dak doctor Jacqueline Teron P Nil Tumani lo men arjulong pig lo alang liphan lapen kelang da me pig ani chipaduk pig lapen kidu kelak tumana kaida kanghon kangjin so pen patient tuman kelang dedicated pig la se alang li istame non gym workout alang li istame kaida nang chitong nun lo la se ani bene arjun so koson lo prang gym koson में कब से ख्याल आया कि जिम जाना चाहिए Actually gym ke non cikloi jonta belang nege basically ne badminton si pathu badminton si pathu ala pen non ladak gym bangke asa po iri ke so pene do la se la workout do te mi mapu I'm very conscious for fitness अच्छा non dak bang de pen koson how do you feel now non bangge ibang ring mi mu corason adim bang sabut bicechi mala gym bang ala ke hormu wan bom no te bi bom po he non tingge bi asa bicer nang nak he mane non nak piklo gym kitlem tu nangli category bang nili non nangli fancy nang thek long chot lang ni atima maximum ke under 20 youngster they are all youngster but yeah you're 50 plus so how did you manage yourself to be among the youngster and all nige mane I can blend very well with the youngsters I feel like one of them only so that's why you come and join okay la sa ko youngsters sumda ni phana accept po la se hala ke pathu da ni sob youngsters to men se pathu ke ni age group e pathu ma se pathu bang ma se be acha ani ante kunalo nali badminton events kitun dun under mane koson la senior tum ben mane veterans badminton actually nitum game master games se pathu dam master games pathu dam recently nitum South Korea ta pathu se bang no acha dak master games ene ke South Korea ke visa long le edamat ultimately nepen jubina BP po council long engineer chuno visa long le dette chine dalo hala kaprek nam han bange visa dinai lo nitum bange bahini bange visa long lo nge nitum bahini da dam lo pathu dun lo double salon nitum seranong ito congratulations koson Korea kidam ben koson how their culture and Korea nilihin pen suggest yi lifetime along Korea ipoi dam nang jima ke Charlie son dupik ke Charlie nang dia son dupik po ba alang tu ma system ke do ke thak ke chu ke jun pen dang lok manners attitude everything about Korea itu me Charlie do naing do la se mane ya nili bang suggest yi lifetime lo isam dam pen Charlie dun te po acha master game age nana lo pathu dam
Masering se dolo. Aning kan bang dan itu damer mati. अच्छा अंदर Mana- नंगली कैटेगरी ए से तुम्हान जैसे मैं रॉन्ग रूप के दो सापिमार तुम्हान नंगली हिन बेन as a health as a नंगली बेना ता डॉक्टर बोले दे नंगली आर्ता अन को सोन सी मेंटेन नहीं के चुके जुन पेंचिंग लॉक वर्कआउट पेंचिंग लॉक Kicu kicu nange lagi maintain nang po he. Acha. Angke baki bangke fitness bangke maintain nang po asap physical activity bang donaing ma po. Physical activity dolo polote mentally ta active da diti. Oh, acha. Lasi mane positive thinking donang po. Okay. Positive is a must. Yeah. Positive thinking is a must. अंदे नीली तुम्हान as a journalist reporter तुम्हान पिलो नाली suggest पॉइंट में आज नील तुम्हान busy lifestyle workout पोर चलोंग ले काइटा के डाम लॉक पोते नील तुम के किचु के जुंदा पोर चलोंग ले नील तुम्हान के as a doctor how do you suggest Nili matha tengke di priority le cibi polot hedi apor awe po ahormu bangke nili bangke kroy morem ya bang. it is not written in the dictionary No la bangke jong si ining hang pami polote hedi. okay Ghonta isi adha ghonta 10 minutes 15 minutes ke I think anutin abang pu jong heli busy pu seta la ka porchelong ma pu la son le pudam na polote ilitum aricho CEM sar busy nei lang sita alang li ke kaita walk out ke kaita alang li miss me ani ang sa badminton pathu ke miss me honglo ili tumben ki busy nai ke karbiang bong ke non ma ke doctor Turiram no hang CM lo alang li la un busy schedule an meetings la an events la an to program ben chenglok political program ben chenglok every hours he has the highest busy schedule of his career right now but still he managed to get himself in the gym even in a badminton court badminton evening di pula dolo te evening ke alang li nang gel lo Lailo alang li alo ke busy nei ke dei nang tum nanda busy busy हम लोग नहीं सो चुरपार लो नंगली लाइफ आंसू से इसी तरह हंसते रहिए फूलते रहिए हेल्थ को अपना ये हैबिट बनाइए और हंसते रहिए और इस तरह जिम करते रहिए थैंक यू सो मच thank you